Malungil 2000 moraro ko il adar belaw kung mas biulto ni in mertial. Tiato ko bet program ra TMC. Ya o kya karmam rela 2000 candidate mora vice president. Udu ngaba senior number 2. Agi matengel wasing dimde lay mkluse al adar belaw mo kya sta about 13 mo maliltara. Gelnya uksori al bolom 13 mo officer vice president. E dire che il gombral was e tiagi del giun la sabel guk sobre il tigel no dia kateme la senatore me dum rabliri malubang ngaringa ko ramle o singil gire la klugo kurgi dim na bolongil misauda magi om das was el al tuta agi tigib lo rega garmam di gi waklo te al ngum sa senator mo directly mo do mo ada belau rogo mar ada lo meset TV gi ne setia live everywhere bols edel make up win minder git ra senkyo lo bodo si sebenarnya la media del kusing na buin malungil tutao e senatores malungil ano ko maso emal ko spare mam tiam lombre kal teral club se agi minung do rar supporter ka Yes. se imora si marato ko ra bala tixel kiombral wasing ngoya ka tial campaign ra ka mitig ngil wasing ngariar ka karus ra del ka karus o singil gira to koy gora mal mlung la mal ko ngiti trin mertiang tam sa der ka maigel ko singil gira la klakandi de sir ka ya que dire que la amla mga do tiro mek pesco yung guk mga do tiro no dia te lis el mitr ka e maurel gira el tel sekion brand me Amal masale. Sa Toribio nga amran sa rati alam mo sa may rati MC le tegi dia wal bolas al shore nga en mo at mora senkura adi sila maldi ka sa ikol club se leng ngonye rulurior ti al maral mel al Sunday next week Tuesday. Makmal meron madri adra belu malol ngita supporter kami ngari sa Toribio triel amlo dak pogistri rablirir makmal aya martir lo lo de kalsabi kal mo mestri mo dum rablirir pik mal lo litra klay ng seor kami ma supporter kami ma secure kami kita matengel mo lo sen nombre kal primary election etadim le okay malbasen tra register the voters amlo secure mendira kalogi utiang ak maloli trate al wasibol sabi eden mo tokal adal mo senkyo lo otiaul the sweat edin il tirigel tiramo onte ergid ra at sila government travel urbela mang segid yel wayabol sabi eden mo makarokuy eda tingil tirigel mo onte ergid obis ra president obis ra vice president Armora Senate, Marmora House of Delegates. Mga ka ngartiang al malol ngiter segit el teal, al mo omteera, regida rohuy, ra obis ra a vice president. Ak mlamertera before al mga todo al gire lagi el plan sar nga kal, abok ngal tangat makpongan di, el alsil siyak mal di, mel lolingita ra senkyor kaw. E umarang al kumulwase, hindi ka ba mauraro maraseng kyor ka meranga lek porse ak mo ongil lomte era other bela lorior al girir al advocate mo ako sa baak le gurior al lomte era ka ngara office vice president finally Senator Toribio nga tiamalon tigal mora adi raido Sandy ma ang aligay marasya no ang onti kal mo rardir belaw alwase mga odura arubakar kami marangaliki rokoy marbebir ra kami ul sa almardil emolingita senkyol girek lek mo ngalom tergida ardir belaw ak moduli tiagi dalwase annex al president travelur belaw sa al rubak Mahulita te alal mokal da melen gegi de rubak emru laurior a government tergida mo barrog le tabasul osngin tiang ade sangara syuka ngargidra ar other belaw arubak al melu ladoy ang ariya kaldrolet mangaring gegi del kaldrolel el takay nga sewe kakatkak la rolel at tokoera sel kablin al motoera segi di el pelun lang aringi
Dira kal tungura al sila dalang ok ngaria adama ngaria adil. Egida umarang alwasya aungil dalang ok kal ngaria adama adil. Segi sel stable environment alang ngaria ngal e prosper tuwata malos sa barangal kal ngal al sila egida dalang ok. Makulingi tersegi del te alwasya bol sobe kal mo o kaldameling gigi el president travelur bela e gurior el lobengel lol nga se orgida ar other bela ikal maral mele warak seguida gora malmle mokte kan nga senator Toribio akme onita thank you Ak madangal gaur sir goton mo senator mere lang ya tara rirurten ngiti agi the subject mo sa dani. Makamla tira ka meter bela ul butokol time بصادر أدرو اللي ردير أقبلمنت ما درن أكل ما روقول تقول. الألتام من غرنيا التيرو ديل غرا هاوس أوف ديليجيت غرنيا هذه رجل التيرو ديل غرا سينات غرنيا رديل كافينور غرنيا رديل سمريار الأرمورت المرا ديليجيت. سلمو مثل سلتي ألرا قتل نو أوبيس لسير قتل نو أوبيس نديم نيغاو ما senator ko soley ma arugubay idim la kardi rahaus imla riyan governor bay tial klolol bilam la sin mo mesing ram mal igut mikli beraul mo ngil obom tor dil ngara selobis kaman misara malungil gerak mal sa mariar longera til alge aldo mang klobal kul al ngarngi ardil ngar alsela olbira kalulaw akot akmo mata sakal del lul akot ya igal drual al mora obis rabuay al ngia ngara alsel olbira kalulaw adom te erar ad al tiram ne san kyorgi del momay gal drual mangire del ngarngi ardil marsal legid te erar adra blul tira obgi del mora gal drual makplol mga odol wasel suko ngokwal basent ogayim albasen tardir belaw en girel logayim albasen ter olbira kalulaw ardil ledom teer ardil. Number 2, aldo mang klobal gulang nga ardir olbira kalulaw ang nga igel issue tonguni at tora housing tonguni at tora family support tonguni igel program selngia agire la social justice engel ngia ol nga sewra gel kuk social issues gid other bela blo oil ardil wayal kargi kalo message say gid yel al aspect malubang nga agenda artil for example as you know nga kama senator inabo malmlem CC loriol girential tokoera maternity leave mang akmalo marang alwaseng girin nga ardil nga al sila olbira kalulaw kung komte gid interest gid Leng akumda siya after 4 years sa government gida ikal physical infrastructure gid waray ma buildings I think we've done a fairly good job ding na ana mo time kukto mesokong regel social structure material human structure tial klaadar kita other belaw elmo sabe edel lolo nga seora tirgegi tiel members sa society gid el wal kura vulnerable tos pe ang asew makamatangya mlamer tiang ata mla relasyon girela ikagidali family protection act o sa baklela adalong okla maklobal kul bira kamla adul girela rehabilitation services agay agel kumarang alwasa tos pe to koradil el ngar alsel olbira rolal ku rior el girela way gigidil policy mo ay gigidil issue especially housing for single parent family Ado matengel lo so toys radong okra belur belaw ang ngaring ardil el trulsel ng okla el single mother lom garora ng alagel yata direk kal matengel wase selbo dome sa our yata batokor tirgel ngara kalbus asabe edal waseta ngara way kay gidal dalong okla tirgel magkakarel adam gira dal mo so klise gidal dalong okla finally sel moment number 3 amal al di accessibility akum da social nga rin ardil nga ray gagid al dro alalom te ergid ya da kora feel al mimokla al se edal kora mu nga kuka tigingin le da madangir mung ka away gid adil
dire kal nga niya take care family ringi mang adora feel like ang kamadingi I get experience ringi as women in our society especially al malmring la tare tele la dalong ok tabto karti la malgiri lo magit almo subi al earn ra income al malisi ra family tiram sige wal accessibility sabi edal mo o mga ora ko tirgel wadon tira al sel olbira kalula of course don ter sa al mardil ding sel su ko makardil nga al sel se ardila awas tergibel ko marang puto mimo kal sabi el walong o le kor kalom terti Ako mesra silgot el effective organization of Lurbela ulam la mulu madring rak tial women's conference. Omomdas wal borngiar tokor dir al sel olbil. Yang mo tokol do shwira silbelaw lem nga ka madang trailer bekl time borngiar conference tin nga gel ikan sunar maas. Iladi 3% ra kan sunar maas mga olbil. Hindi ko tabra do ang lamok klor ngar olbil mang omom das wing ngaringa klol impact ra di al bora kongres mo o so kultrier masil belaw lo taw tagel ko gulong ulir ra kami belaw di ang kamal masulang yung mal sakal wasi amen ang maral wa say as we know bilong silbela maral ol mangi da bakat friends sektir esel bol marig maral ol ngari ay gele wayal kura communicator ang yerol durok palmer ol bil wasi ay gid mo sa amal gutmok resolutions logyo tagi dal silbela conference so mamal mesen mo o la rablo velaw mo yes til ang amor segi dal accessibility al maas asabi il mga do ora arbebira maas lom tiro olbira rural wasega gida so mamal mesen al molla mam pol subi o lowrior al giren and as you know adam rumurtra o ur maulo ko men sabi edal ngum sen number 7 niya magic number al sila senate eta 14 arom tergidra senate matwa 7 na nga majority at nga House of Delegates sing nine en bota rior makatmok lam aldo malgire dolom dois ra di sira din nga alsel olbira kalula ak malom ratil ay gidel wasing mosuel lungil maral aldo ra dolong la masilbela uma tirgelom ya o mungil mo vice president nguk ngara osnge mara dolong le executive branch mar masilbela ay gamar masulang al mara lungil gen nga ka dumakmal mayroong ulguk mara executive branch sel da nga olbira kalulaw kadi appropriate funding makwase tegi daw do dal morang ara al ministry pamotuti selurior nga kaswal mo say gideon ministry alol taw riyon mang sel suko mang rule lakal mo mimok kal sabi kalodor alel am asilabela. For example, al suko am asilabela mo suvel ko receive some kind of funding for a particular project dal olbira kalulang wal mastrirele important lurior al girela asilabela gut makli eng sabi kal mo dire kalolong sew lol taw tersegi lurior. Number 2 sa Mariar, akmal sa Mariar, almor obis ra Vice President, almo siga grant. Togo ni grant ra, Australian government nga man sisi el support ra, ardile nga kamasira to inabo man nga tanga talgim sisbra. Olbira kalula 2014 ang mlani ate alamel, el maray legal balura te heyol, el mga adu el girela, ardile nga al sila yagagidal olbira ataheyo. Makmalo marang alwasya ka po tanga to makpong ing malsabi kalodar alila abilong mam silbela ol ko si ka ti al malisi segidel al other tier mardi rebelaw in general mak maloni trate al ulita te al lebilong kami mam silbela mamlat ka yak malo spare kami ra ti al marad mel senkyo nga ko amdas so mo mo man mo spare kami da taboradi udu oy ka adralla oy omom das omilten mo vice president ikaw mo ngari di adralla ongura ara government rebela dia min kam sulara malungil get ya ensera nga ka say biak akmo full time al vice presidente minister sel whatever ministry a presidente tut kakalmori akmo ador koringil starus adralla akmo inactive
inaktibaling akmal lo marangal wase akmal imisel mom asang. Ngaye Senator Toribio am katatarong das wartial le kam tingi yakam lartial at January 2019. Almost 2 years ela lo tinga other vela lo asenga kamo murtumatel dru al masel time akmal lom das waringi. Makmla morsel even to the point lo ase Monday ma Friday yakngar officer vice president. Tuesday, Wednesday, Thursday, yagigil ko nga ministry, whatever ministry kani. Like malat kalwa si Selbol Monday, Friday, ang ngari nga time sibira adal di walking. Akmal look forward dal more officer vice president tabok maltanga tamakbongaling. Tiyang agirel mo people's office. Ngirel office si MLD walk in al monge o geral mo lo say ngaral services sa government sa ekal access. Also mga niya babiera former carcel, let's say apply ra loan mo kadurablay logi wa National Housing Commission. Also man di kasi mo understand application ra moran mer office vice president ngari tagi dal office ra ang klela advocate office ra ol nga sew. Also el go through ra application o iwi e ol nga sew kal fill out. Hindi ako maral altam siya di ako office ra governmental wise si MLD walk in say mga suka ganda ko ngel wase ngaral agency ra government as ekal mo ringi ang may ngaral nga sew man ubang information finally say that to information ak maral mo to open government act mal suko mga ringi lenga kal may experience ringi mang ilwasek mal maring la dola babir mang ak mo ol nga sew ra other belawol niya suwan mo tingin nga raal document mo ngusay gidal tamo nga suman tikat sabi may kung magibam kay nga sel wasi ngararole leto masisel ko ram aulubong ulgrika hindi ka suwakal di ko kirat ko ngani omorurungi el all time liliak rasenit oy baka kangana family hour every Monday say recently kumle of the three aruba مساعدة قليبة لو مقلبة لو رجيدة مسوبة تقول بلا يا تقول باقل الموت هاي الرقم تيلان يوم لا ريشل تقول جاستيس القام يرور يدير ما يسي ولقوم كوك تياقو مغيل تيجن سيمل دي من المول مرور اوي كمان مالو بكو مغيل تسيمل دي من المول ay gigil mal close to my heart gigil what passion nga lenga ka malo marangal wasetial lo adrala nga ang atrarubak it's a gift le Senator Tobiong Camden tia adrabli adala ka siska dio magi te dio kang en meliok koringi o magi tani nga ka ngaligira adal almlemring lo rior lo magi adala ka dibla ka lo rior government dio lo magi te ngarasers amgarola babi Yata makara Augusto sa nga pa amla mosmer amla da 2006 aulurio rabang camp close abang camp mga niya time alblel al watchman mang to dari gani na lo matingay kale isa se mangrela sa se lang katitong okol di mis attention al watchman lenga graveyard shift makmalo marang al wasetial no se ekal top dra school mo adrala angat nga kararubak kal Dios ang gire kal give back to the community say it sel guru need to give back to the community ol nga sir juvenile delinquents masawdra usab aklela adalong okla direct rehabilitation programs masel go dioringi nga kama senator Agitaya Almira masada prevention of drugs malakal si ilangal kal mosoyi sabal el di mike karebo al sisubatiagi del mal maringal klaaf le sel obom addicted dara crystal methamphetamine yang maral di completely mo ka klangar ka may dia ma assure ka lo sa mal malmol ngaray the program whether mangil tan mo vice president ma al ubendia kakti malmol engage the community ra way gay dia Tiang ahmal makatatal. It's been a long road. Try mo duro other belaw. Luwasing tiya kita so kan mabrurngi ak lumariya nga nga kamak. Namabutokol time da mak manangel wasya tarum sa mariya nga mo minister state. I say. Aw erak paskaw sige del tele memluto mo duro other belaw rokoy. Yang so kan muskat tele mo duro gali ka senate.
Raigan margol time and senator. Das tidizur mo sing kirgaw mo vice president. Oy, kameral mo Tiro mardelik. Tigel mga tuling erbela. Oo. Pamahal masahal, meron lang miltean. Matiyatingin ka mo senator sa tiarten talolbira kalulaw. Matirigel nga ra a House of Delegates. Tirigel a speaker, maroko yan. Adala House of Delegates. Akmal, lolita, secure kami. O marangal wasi kami aungin matangali aurereak. Kaungil, adakmal ungil ka dangera. Ikan mo mo merekal earak alkara olbira kalulaw. Almal akpla kanong kolorior isel kotal kum marang alwase takmal ungil matangali sabe ekal al mga do sabe ekal explain ra position ngak al to orangi ra any piece of legislation. Akunda social kotal mle sabi ekal highlight teringi lurere kara na 9th olbira kalulaw serak nga HGA. Arsel katalala 300 pages mlobe es criminal code tergi. Segi dia ako marangal mulwa say mlo sabi ekal otisel do nga kara atletele laureol logi wa kamiti. Akmalolitra segi da klaw marangal kami fellow members raten tal olbira kalulaw. Pal subiul mas kakasengkyo kami. Mga do ortirgel ko ka constituents ra kami. Luwasen kalu udo ang kay kiti ang gildo spen ni lang sabi edal malmol martial dialogue korgi. Piko sa dungil ka dinge ma subiul di ko lang ya kum da som dang lisay. Beo ta dong udo si edi medira den wa ko lang el ado el girela any issue kami o marangat mula say important tal mergida other bela malolita say del supporter kami yende re mo sen ministry Kada por sel mle urumulem lo sing aram kom das lo sing muir ka. Of course Senator Toribio nga ministers rolut kartiringen mo president Travelor Bela. Hindi nga kamla mga dool wasi silkotel so kalmoria ministry raste. Hindi kal nga foreign affairs le tial COVID pandemic al amla rolit mo maldigya. So di nga na domestic. Ay sa di nga domestic. Normal so kalmora domestic affairs. Morial lo la director al Yunis Agiw. Al enhance improve legal services lo domestic affairs. Makmo mention akaldel wasi nga Raul makmalong marangal wasi nga kaungin mo sa gidil so makma vice president pora sa gidil ministry. Ako tumlamo gired ang maya ausnged al mura state government. Mlamo di akal gired al di ingartial national government niya ataptela karakar. Namo di akal gired al wasi. Gired al decentralized ang maya ngeso ma-support al moral state governments. One example or kulo ko ngilet mlo nga riya town hall nga geta right krela orior eta maasawa say kama mga raman dia kal sa baaman al dire kal mek kal dible o mungure al white tirigel nga ra ay kakidale all senior citizen center nga ra madalay makasyo nga ra all man dia kal sabihin nga ra all man dia kal sabihin ay gigi di magirel mo katmok lang girel mo web tay ka rokuil el services el mo rokuil other belang bukti ka dito nga orior mo dollar nga ikal el rest na lak say kita kal tumakmal kortel decentralize mang giredlo si garolel may gelo school asabil say gidlo si gelo si siulgo akut mok lakal el mortir gigi diel el guk senior citizen cert say mang wado mer kortel gigi services lo giwa domestic affairs. Number 2, so kalengan nga IPFM. Ya IPFM magirel mo o to ba information mo other bela man so kung magirel mo tulogi siya AM en girel mo tal mo improve AM and sabiel atrang ayang larong si magel trial roy travelor oriora si irong siya information no logiwa arasyole information is power. Ya government tergi the roko yung mangiri bekla the roko nganya ay information no lola balgiri la government tertir. Selmo man number 3 domestic affairs Ministry of State of Office of Public Defender.
Ya kung marangal wa siya Office of Public Defender at yakal girel di nga criminal case, girel di kal nga niya lawyer, al provide a service, al moral other belaw, logi wa civil cases. Mang sabi edal hara 1, 2, tatedel adralla al additional more Office of Public Defender, nga niya criminal division, ma civil division. Mang ayagi da ko radik kaldelo uli ediswa kal o polo tinga tablo lo siyang mal makatatal kung that's what yang. I have a plan. So kaldolil wase. Kaman musulak. Akum tas yung mo ay gil ko mli raw ringer kamam marbulum osangem barusi milgir ablur bela mlamat makuro. Mara last statement raw mo other bela ora awera sing kirong edel kusina pui. Kaman musulak. Miguel Blackto sa Tortoribyon kaman misarate alam mirati MC leti amo lobong al shore nga kara atibi marasyo raw era asenkyo mela al ngartiang yak maral lamutan mera madami maral lolingitra te al olingitra senkyo kami wal al mo umte kita office ra vice president ako marang al mulwa segal mla experience nga raw riyo o til wa siya kaltmok la almortial drual sabi iya karuli especially albang negotiations ra at tora kampak tal so ma president ta decide wa say udo ka bom leader negotiation ra kaltmok kal sabi iya kalgut makli logi wa geloy mother nga kal experience ra kal adralla di nga ka so ako secure nga kaling sel clamaria renga nga almarula masyora buhay. Seguida ko lagi teri po mesang secure nga kaleko logi seguida clamaria nga nga. Sel gim ado nga masentor toribyo ngo ay segel bato kal al program ngani adira kal al dalir maso ang clearari selabelaw al tirat mage wala volisi raw spel maomingiwel maumal asil tial tikinget ar other bela leng kira dal malmol lorgadi tial klabela orgi ya al do tial language se ako to club kul lu ula to malmol mal se dal wase da other bela may gagi dal programs that I've done over the years lolo nga se ora tegi dal Family Protection Act ma rehabilitation services ma ay gagi dale toko era prevention ra drugs ra miya kanin ngal madire kal di ogi utar family ar al ngari ra bak ko tulo yoro lol all tabek padingira ara adrabalo batok muni amalisi ra miya kanil adrabalo bela. Education is the most important tora sa klangara link chance ra life ri link chance ra life nga nga kalulukro rakulatiol al ngaligala Augusto masiska sa ngabaw ariel altama ngod aklangar ratir leng akal mlora school may gigid program sa blaguro al cook outside raw rere kara akas aksenator amalo otil wasaya aksamariar patigaran ko atang belaw al so kalome sertir improve aklang aratir but most especially the young people le abol masisi at tulungal ka mo democracy alabalo sel sisi at tulungal ka marangal ka sayid el tulungal eto me maklo al mocracy alabalo mo tangal ti albalur belaw masayid ya belaw family first sayid sel doda el blanco bang arekal markole arak lek maralo marangal wasay sel mataget ka ti tulungal ke bol masisi ay gel bodo esa rad el sel tulungal ay gigi serulia belaw al mongil balu the pursuit of happiness koramalat ko si segi dia belaw family first komral misula Malmasaula candidate mura vice president kadile imulto ko imdiswa kal kontra senator Gosole. Knowledge is a power. Yes, amen, amen. May she rest in peace. Akmal, final tulwa si Tumpanal ngal travel la Senator Gosole. Gamlet champion at Family Protection Act. Tegi dalgi mobile maralom ay seringira balul wasi
everyone ang ari ala maltira selba akle nga rabuda ra al sela talang aklir. I see. Man le ungil ti al momulubong al ala senator ma candidate mo ra vice president mergit rogui. Dito blog to ko el ti al mururngi medele rurak. Ra loya ka TMC nga dito blog to silu berkau. Oy. Nga terun ka rela adam nek tiang nga imo nga sa bela uspera sa malil ti al mlay. Nga imo nga siyang kadi mil sa ngi marun rakko. Akum das seguid el blim kan bin si tirgel terul ngal ga om trail loldurok ringin mo ada bela ro yak madangel waseng loud and clear. Isur elam de lagaw adal mo senkyo. Dak do bes senkyo ragaw adi termin ra anexel 4 years rak langar. Giding ilutial te al de mo sa aman utial lolgyong sa senator mo muy galas rul de suel gido do takang lol ng seo rablur belaw mulubud lengalak re al brand mil senkyo. Congratulations ramalungil temem. Bom senkyo ra number 2 udu ngabaw senior. Say yato gubet si program ko ram ila tutaw yagi malmring asulat belaw bol blakar ngudul bisyo ra bluad ro. Amen. Me ila.